babasının gereğisin, atasının Anatiya, Aliya diye kızlarını seni gütüp kança gündür sanağanım. Alina, Anatiya sizlerin бүгүнкү туулган күнүңөр куту болсун, өмүрүңөр узун болсун, эл керегине жараган бактылуу кыздардан болгула. Бул билек силерге алыс кылмас жашанда жүргөн апаңардын атынан тилиңерди кабыл алып койгула. Сиздин да 14-iyul өтүп кеткен болсо да туулган күнүңүз куту болсун, өмүрүңүз узун болсун, балдарыңызга баш болуп, ак батаңыз берип жүрөрүңүз. Өтүп кетсе дагы сиздин көңүлүңүз көтөрүү үчүн алыстан астында кызыңыз бизге аялдын көңүлүн гүл көтөрөт деп гүл буйрутмакан белектерин кабыл алып коебуз. Kendin gözümdösün, altın kızım yüreğimdün törümdösün. Bakıtıma sebep olup, vacetbegin belek bulup, aman jürçü atasının göçürmösün. Can kızım erin tolun gözlerimin, can kızım degen sözlerime, can kızım çıkkan sayın kılıklarım, özümdün artık görüm, жақшы көрüm. Sayın kılıklarım, özümdün artık görüm, жақшы көрüm. Танцы как Джеки Чан. Кто такой красавчик? Кто такой молодец? Мужиком можно стать мальчик, мужиком станет таким. Кто такой Ути-Пути? А, ты что ли борец? Ладно, тогда мы не будем. Вижу, ты помнишь самец. Восьмое чудо света — это море по колено, это легенда дискотека, это лучший запад века, это века, 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 века. Порталар не дарвонча вани, жардайымыз компит набит, так и тексерілік келді аңғайлы далаңды топтам, сезіндің бе есі, ондайда бажа компьютері не спорт топтам, атсыңды білмесін, бәрін билеп келмей тұрсың. Короче, бека нас учит танцы, они находятся папарацци. Хабарласай, қашан барайын, демдеп бересің бе, күндізгі жай. Демдеп қоя ғой, аңсап келдім ғой, жанымды сағындырдым, ой, ой, ой. Пуси, 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 қошақаным күсей, кәмпит алып берейін, кел жанымда жүрсей. Менің ерке дайым, сенсіз
Ana şunday yaşlardan kön yaşarken ata eneyinin çığırmatını kılıp yürüvergen, vaktılı boğun, alıksa жүрген şu apaları, ataları, bardığı tinç bolsun, daima baktığına apan menen atan daim tinç bolsun. Şol meni yaxşı жүрgülü, hay beri, özün qandaysı, жақшылысың. Kızımdan beni rajden asla yönetkönümdü, kosu aldık. Rahmat sana, yeneligine, daim şu ballarında kanatına kağıp yürüvergen. Narım kaptım. Kımbattуу жана урматтуу менин сүйүктүү неберем, сени бүгүнкү туулган күнүң менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Жана ушул убакыттан пайдаланып, Москвада жүргөн баардык туугандыктарымга, кыздарыма, жана ошондой эле таятасыга, кайын журтума, ата журтума, өлкө журтума баардыгына салам жолдоймун. Баардыгыңарга Кыргызстандан жалындуу ысык салам. Biz жүрөбүз, айпери рахмат. Булар бизге бүгүн эртең менен эле сюрприз болуп кирип келип калды. Маанайыбыз ушундай көтөрүлдү. Илайым ушул кыздарымдын жакшы болууларын көрсөткөнгө Аллахтан насип этсин. Дайым ар кандай баардык ошо Кыргызстаныбыз Илайым кандай Москвада кандай ой тилектер менен жүргөн болсо, баардыгын Аллах өзү бежерган болсун. Баардыгыбыз Allah Teala'dan kalmaydı, bağrımızda Allah'ım etkimdi, büröbürgü taş bulmasın, bağrıma Kuday'dan başka etkim yok, taş bulmayın. O kelge kızlarga dagı, baldarga dagı, dünyada bağrı takşıklardı kalayım, bilayım bağrımızda uşintip, Kırgız elimizden üstündeyim oturaygan yaş kızlardan, biz okugan taynelerden, çoğunelerden razısını alıp, büröverimizlerdi kalayım. Çok rahmat bardırlarga, hoş geldiniz. Hoş kunaylığa. Apa, siz mаған туған күнің үшін немелерді жинатқаныңызға чоң рахмат. Мен дағы өзім түпкін емес болчумун. Рахмат.